جارکه دم باشه تماشاوان هجای لوازواره بم جهاد بیازید و پیشکش کردن گشتا نوچان جارکه دستپیک دا گرینگترین سرنوچه. آسایشا پیاده لباجار کوبانه 4 کس جمال باطن زاروکین لجم داعش و روزنامه‌وانکی کرد گرتن. انجمن اجتماعی کرد لسوریه یا سایا لشکر کردن نچاری گفکش بو والا کردن دورین کردی و گوهرتنا دیموگرافیا لهرمه. بشار الاسد لشام پایتخت سوندا دستوری خوار و پلانا خواجبو 7 سال دین دیار کرد. کتیبه جبهت النصره لرجهلاتی باجار دیره زوره ریکفتنک لگل ریخستنا داعش امضا کرد. آسایشا پیاده لباجار کوبانه 4 کس جمالباتن زاروکن که اوه بهتری مهکیه لباجار منبجی دیل دست چکدارن داعش دانه گرتن. لگور زانیاریان که شوابوری 4 کس جخوادین زاروکن که دست داعش دانه سردانا ناوند آسایشا کوبانه کربونج بو که روشا زاروکن خواه ببرسن هر واه هاتنه دیار کرن که ویس بهجی او 4 کس جالی آسایش و هاتنه بنچاف کرن و حتی ایرو صبح نه هاتنه بردان. دناب هر 4 کسین گرتی دا روزنامه‌وانکی بناو صدرالدین کنوک و پیامنره اجانسان نیوز هیا. جالی خواه کومالیا پارزرین کوبانت داخویانیه کی در راگهاند و گرتنا خوادین زاروکین که بهتری مهکیه لباجار من بجه دیل دسته چکدارین داعش دانه جالی آسایش پیاده و شرمزار کرن. تزانین که بریانها هر دو انجمن کردی کومیتک آوا کرن جبو ناوبین کاری دناوبرا یپگه و داعش دا بکن جبو گوهرتنا دیلان لی هولدانا وی کومیتی یا یکم تحفتی آبوری دا سر نکتبو. سردانا خوادین 4 زاروکان پشتی وی اکی هاد گوتن 5 دیلین داعشین لجم یپگه راویانا لی حتانها یپگه تو داخوانی درباره وی اکی دا در نخستیه. دور پیچا ریخستنا بناو داعشه لسر هریما کوبانه که اوه 6 مهن درباس کریه و ایریشنوی یوی داویه لسر هریمن باندورا که چه کریه سر آلیه نبونا آوه و الکتریکه هر وها ولاتین باجه دراوشه که گلک خراب و آلوزی دادجین جبر نبونا آوه که جدره که سرکیه لباجر بزانین بهتر لسر ویگه دوی راپورته دا بزانن. تینبونا گرما هاوین هشتیه ولاتی دراوشه که آلوز و زحمت را در بس ببه جبرت نبونا آوه و الکتریکه. لجبر که دمسال هاوینا آفتشت هری پیویسته که هاتیه برین لسر ولاتیان جعالی داعش و پشتی دور پیش کرنا باجار کوبانی جشش ایوا و ورده. 6 ماهنا بکوری کرا چطا وابستان ماکوت کریا خزان پیش جمله 350 جنا. ولاتینا 4 مان که جدرن آوه پیدا کن او جی آوا بیران که بسیترن آوه دفروشن او یک زحمتی لجم ولاتیان چیکر جبرت نبونا دراف دست ولاتیا دا. سیتر تقریبا دور هفته 8 سیتر رواب داره. امبرو دادن ملت ایباره جنبر رو 20 دادن. معنا نه 20 محروم بمینه نه ملت محروم دمید. والا برای دست دو موضوع چی بلند بیا رو بیا مراکلی دست دو پنجه. تی تخمین کرن که نزدیکی 250 سیترن آوه دفروشن ولاتیان هنه. کاروان زیده بو پشتی بیرن ولاتیان کولاندی مچقین و هجمار وان تی تخمین کرن 5000 بیر ددما داوی دا هات کولاندن. لداوی گرینگ امبیجن که آوا بیران ندرمان کریه و او یک بو سدم که نخاشی بلا ببن وک نخاشی رمله و کفر دگرچکا دا. جیهان علی برنامه آر کوبانی. بله تماشاوان هجا ام جاره کدیم بشن باجار کوبانه بهتر ام راوشای بزنن که ایرو چه لباجار کوبانه چی بیا بریا پارزر فرهاد باقر پارزر و اندام کوماله پارزر کوبانه اینها لسر هلا تلفن بمرایا کاک فرهاد دامات باش دسپیک ده اگر تجمع تماشاوان بدزانین چیروکا او هر 4 کسین هاتین گرتن جالی پهدیوا تبکر چیروکا بده خوا کرن چوم هات نگرتن حتی هاجر نویسا و نخویا هاتنه بردان
اگر تو بکارشتکی دوی درباره در رابکینه دمش تشتي تشوفوا دور إيواري لدور ساعات نهان دور حفتي كسيج بابي أزاروك خواندوان أمي لجم هذا 11 قرتي أو لدور سدو بيستو بنج خواندوان أمي جموان قرتينا خواستن كهرنج كتنا رغبري دا ببرسن روشا زاروك يوان وروشا ال تشتري كوتشي دري تشي كا وبتشي رنجي بالرن كا او ديش نكي دري لسوربريز ومفاجأة وان انه هيزك قوانج عصايشي هات واونا بلا فكرن وشار كاس بيش كاس جوانا قرتن لسرسري مونستير وجنبوان صدر الدين كله او جي بورا او روجنبوان خص تقيادك هبونا وان او جي بورا قرتن وبريكشون أصيشة أم وكو كملا بارزري كوباني ما دقيانات درخست وأفكار شرمزار كير أفباغي زاروكان دلي أموان حمبيز بكن دلي وان مش كتبي يعني نا أموانا بلن بنشاف بكن تشتي تشيبوي كيف فرهاد نها چارنوي سوا چوي هاتنا بردانيان هان گرتينا لقل بادنا لكر زاروكان بله زاروك او بخار تبديل لجنات كيف تشيبود نظرة حرب المجلس هذا و كاكي فرهاد ما بس تامن باوين زاروك ين هاتين قرتن لقال بايدي خودين زاروك او هر چار يا هاتين قرتن لقال روجنموانكي نها هي دزنداني بايدي هابنا بردان والله حياة دقيقة هم قرتينك يعني بري ساعتك تدي لجمع ريكتريكسن كرغتسن يعني قراتب البردان از نظانم بس حياة بري ساعتك ازانم او ناهم قرتيب لجم اصيشي بله يعني ودانستاندن وك باريزر بوارا نكر يا جبر قرتنا وان يان بردان و هول دبي درباره دوا كرنا وك كومالا باريزرين دورا كوباني بين همون داخویانی دستش و مقصد وانا بین بردان یعنی وانا نادم بین گرتن یعنی ما انا بچرنگی بنیرم زاروک لجم هیدن دولت اسلامی گرتی و انباغی وانشی لبیت ریت بگرن نمقبوله ابدا يعني بله برسبوا كيف فراد يعني برسبوا شبو يعني ندان خياكرين بشتومتي او هر شركاتنا قرتن الروان او بقدر قوانيك تشترك وهن راجبون ما اخويا بكيت في دريضة دقوانيك بردك كاري دروي هرين دركات تيضا بيلبكي انه هين تحقيق جاري بورا وكأني تحقيقك جوان كيما وكابانات كيد باش وان دي وانات دهيلين كل هرد بجيبن وطوبون وبنيرن كامسيري زارو كيوان شوية ودريجن انه ترخيص كنا وانات دركاتنا يعني دم ترخيص ابو غازن دريفانش كتي دريفان بريمت غازن بطن من سر زارو كيف تشتي شي بوي واي يعني بله يعني امارن لسر زانيارين هري داوي درباره زاروكين لقال داعش وبقهرتن نواب بديلين لقال اندام داعش چه زانياري داوي درباره فيها كده هنا كاك فرهاد هاجرت بكارج مره بقينا بخلي قلت كريم ما إن داوود لناكو النظرة في مسألة بشغلين إنه أو هين بردوان دكنا اتصالات فاد أو لجناكو اللي وقالي لجن داعش وهين هيرين وان هناك وتقاربن في مسألة سريبكن وبهردرة بوهرن بله يعني استانگن وی که حتی انها دمک دریجج وسط دریج بویا استانگی وی چنا کاک فرهاد اگر زانیاری نگل وهبن بخواه تشتكي خويا حيان ما كله مثلا حرق بشيء كتن دبه زحمة دبه يعني تدي حين بالتشريج هذا دولة إسلامية داعش وا الكسانا يريشي سر هريما مدكنا شرق دبه جسي عالي هريم نوا شر داعش تجي هريما مدبه ولاتي ما حروش شهيد بكذنا جبروي هوي المسارات شتن دبه وزحمة دبه جبروي هوي أن بقازن هجر يعني مجالك هذا دري أن بدن ريكي بدن في لجنيك وتقاربي في مسألة بالسري بك أو تبادل الأسرى أو شيء تقاربي بازر وكانش ناف تنجي في هذه دخل
بله کاک فرهاد امی ورن لسر روشا گوندوارین کوبانه به تایبت روشا میدانی هری داوی زانیاری هری داوی درباره شر و پفچونان دا تشتک هیان نه نهال گوندوارین کوبانه چید با درباره شر و پفچونان دا به تایبتی هزین کردین لوی دوره و رخصتنا داعشه او بخوا يعني ترس قضي وبكردي يعني اگر دنگ باش نشو به کاک فرهاد از دوباره بکم پرسکرب و روشاداوی درباره شر و پفچونان لگوندوارین کوبانه چی نه هیا درباره شر و پفچونان دا کاک فرهاد لباجار کوبانه اشتني يرو يكم رو عن شهيدان يعني دنگ شهيدات النبو هر روز هري ماما يعني بينج وشاش وحفت شهيدان هم بيزك تجي ولا بيان تجي هذا يفقى يعني تشتري هذا داعش در دورة هرما ما قش دورتش كريه ريشي تر جند مكر تر ولا مالي وان بدزن مالي وان خراب بكن وانا بكوجين وانا شايف بكن تشتري شيء بي هذا يعني ونخوش روش الهرين كلك نخوشه هالروج ام بنيرن انه خورت ما الشهيد بين منطقه وارتشت جي شجر يعني تشتك شيء بالهرين فاي يعني الاليتي والاليتي تشتك بر الهرين هي او برتشبونا خلتنا او تنبونا افي او تنبونا كهرباء او عالم قلبومبي سيور قدرين اداره اللي وي الي الشغل بقرش بو باريس روكي يعني روش قال خراب بله گلک اسپاس بو پارزر فرهاد باقر و یک جه پارزرین کومالا پارزرین کوبانه دمربو گلک اسپاس لباجارو که گرکه لگه و دبن و خواندنا تفگرا جوان کرد مانگرتنه که جبو پشگیریا باجار کوبانه و ایریشن هوانه جالی رخصتنا بناو داعش لسر حرم و مبستا یک گرتنا تفگرا پارتی سیاسی لروجاوه کردستان بریواچو لباجار گرکه لگه ریکفتی پازه مها هفتان 2014 و انگوازیا تفگرا جوان کرد مانگرتنک هادف کرانین پشگیری بو کوبانه و ایریشن کومنچتا اکوتین سر حرم کرده لیده دخوازا یکیتی و یک ریزیا ملت کرد روجاوه کردستان هاد گرن که تفکر جوانی کرد هم درکتنی به خو پشدان که پشگیریک جواناره همش پشبرگار و همش جپکر و تجی واچ کوم چته گوته سر حرم کرده دو مرود بنيجي قبل اجمار جه هندك سر نفسيه ملت بدقر وتا قبلت تدرباس هك ما عايش اقتصادي به هك اب ظروف قلت تدرباس بن جبقوا دسبكا شورش يعني عددنا لولا هندقون عدد بيتر هيك ملت هبود ازاتيه بيتر درت كد ايرو ام بين كابج صدم الملت بدقر حتى قبي راجي هندك درت كده ام ايرو الفيديو باجاري قد كلا قدر كدنا وقت تفقرا جواني كرد ام نراضي بنا خابدن السر هجمات داعش الكوباني والسر ناسمه كردستاني وهردو مجلس بسر هف دورن يكيتيك اولو جدل بكن دوري مصلحه شخصي يعني اكو كي خدينا طرفكي بری امان گرتن بداوی وره گروپک سازی مالبات شهیده آگریدای پیاده و فتحوی دکا و دروش ما یکیتی آگل کرد آنی لسر زمان برزان حسین تلویزیون آرک گرکه لگی بشار الاسد یکو ده هلبجارتن سیسی حزیران دا جارکدن و کسروک سوریه هات هلبجارتن ایرو سوندا دستوری خوار و گوتارک پیشکش کرد اسد ایرو در دوره دمجمر یک نیورو لکوشکا گل پایتخت سوری شامه و کسروک سوریه سوندا دستوری خوار پشتی سوند خوارن اسد گوتارک پیشکش کرد دو دسپیک دا گوت گو گل سوریه خواست گو گل بریاردا و گل جیبه جیبه که بشار الاسد كل جوري دستوري ده 7 سالندن وكا سروك سوري بمينا دو گوتارا خدا سياست و پروگراما كار خوا ده هر 7 سالن بداجي اشكره كرو راگهان
بله تماشاوان هجا هر درباره و مجارده کو جارگدین بشار الاسد بو سرک سوری و سولاد سوری جن ها خوان پروگرام خو دیار کر بو 7 سال دنجی درباره و اکیدان ها عبدالباسط سیدا اندام کواليسيون الاجتماعية السوري لولات تركيا بمربع كاك عبدالباسط دمات باش دسبيكي داون وكا کواليسيون وكا ائتلاف افغوتارا بشار الاسد جاليوفا چوهات خواندن و چی نویجی تدادید؟ سپاس قلكي والسلاف جت ماشواني هجارة يعني براسي تشكي بالكيش دوي قوتني دتنبو يعني قوتني بشار الاسد حرقا بي عيني قوتنان وعيني وقت مثلا يعني وقت بسني خوي بيبد وام سركتن ومزورا وامبر يعني وقت بيجيش روجا بيشيد تبيرا وقتا خب شاندان سيفيل بونو هين نم مسالات شكداري شو نكتبو ميداني دل بلي جوي قاعد جي هنا تروريستن وهنا وقت معامرات لسر محيو ام وقت مساله كارد كنو زوجي دما هذا مجوان خلاص بس يعني بقى انا كابشي 6 سال بيتر درباسبون هين بشار الاسد عيني قوت ناد بيشي وهين شي تشي سيرش خد ببحثا اباكر ناسوري كد وقتك روج بروج خرادك يعني بحثا شهرستانية للسوري دك يعني قشت زانب وتشتكي شهرستاني لسر هبدو نهشت بحثا مثلا فسادك وبحثا اخلاقك وقشت زانب سوري وقتها بشار الاسد هاتو بري بيجي بابي بي يعني مسألة اخلاق قال لك فاشل بقريان ومسألة فسادة ياجي قندليش قال لك وقت جا قيسك وهو ايدي چاره لید او بخوشی دبیشه از کتاب ابو کارم از وقت بدزگه دینی و ایدو گشمی کار بکن جبو کوم مسئله چاره سر بکن بله باز يعني تقري دانوي هبوها قرم للسرفيه قدامي وي بشتي ام بجن بيكرا نو يا كواليسيون هاد دوباره كرن ودامي دا جاردي صندوقه ولايات اخو بحف صالدين دريج دكا حتى بحساب بيلانا وحف صاله داجي دكا قالوا قري دانوي تشتاق هبو دبي درباري دا يعني باورناكم قول هدو مسألة فدقارين اللي بلد قلت ناخد بيجي يعني اگو بوزيسيون هاني بسرنا خصونا قياد تشتكي ووقت بيجن دولة دردوري رخنا كرن ايقو خديق رابي بيشكرتيا يعني بانكا صادق اللي دعيني وقت دشي بانا وقت بيجن برصا سوري كر برصك جدربة وكسي جدربة قوي باش دربة يعني لقور ويا خويات ايران نقوتك نهيزك جدربة الله وقتها نقوتك جدربة روسيا وقتها تشك دي نقوتك جدربة اللي بلاد الشيء سير تخوازم الفرب ساكن بقوش بنيد بحثا بيلاني وقتها قو كرنوامي ولو بكرنوامي آبا بكرنوامي ري بدن خلقي اخوة تبرصا كرج بنيد لسر نسكني يعني وك يكي قو ابرصايا تنية تنية سوري دكاوي نارينا ويتشبه ويتشل سر بجيجي ابجي بمنا ماز بوداكو يعني كرن يعني وك مسلا وك خواديس بردوان بكوان بجيز الظاهرين قو بشار الاسد بري بشورش هاني يعني ملتي كرد شوار كربو هدف يعني مرسومه تشلو نهاد بيرا ما قش هذا يبو اوايا وي بشار الاسد بخوب او مرسوم درخص وتشينت بو يكي كرد ديوارك ابابك يا شيخ عرضك بكر بفروشه دبري كردا قش مان دبرن يعني فلجبون براستي وخلكي ما قش دربكتن ويروجي او سياسه دمشق وخلكي ما ديس درب كذن لبري دبر سلوغان دندون ارينا بله كاك عبدالباسط يعني تجي بحثا وكر بحثا بلان خو حتى حف صال ديجين دك درباري وكده يعني وين واك كواليسيون وني تشبكن قالوا وين راوسن حتى حف صال دين كاي تشيبه نيغوني كاركي بكنج بوفيك يعني تشتاق دي سري ودا هيا ده بيشاروجه ده وكا كواليسيون يعني إيرو كواليسيون إيرو دزقحك سياسية إجبو أوبوزيسيون السوري وكواليسيون وك شيء دزقه دندج قال لك خلقا بكارتي جارنا جي نريد نوكبتونه جارنا جي خوشك نامش وام بيجين جي نتشكي بشرتي وقت اقول بيجين انه ايرو هناك بروبلم دندري بي كواليسيون هنا حول دان هنا قشبو مثلا هاني بين شارع سركبن بلي ايرو تشي يقول سوري دب نقوي ايرو
وەک بێژن نەوەکەبیک هەی دۆرتا کوارتیۆنێ و بەشار لەسەد تشتێک گوت بێ ملەتێ سووری بتەوایە خوا بەشار لەسەد هەو قبول دکە بەلکی ئەم ملەتایە ئیرۆژ کوارتیۆنێژ نەڕازیە لێبەرێ نەمانیا خوا گو بەشار لەسەد قبول دکە ینی بمە وێ ئەم مەسەلە بەردەوام بکە و چارەسەر نابێ ئیرۆ گۆ ئەسەد ئەمێ بێژن بەحسا حەلەبێ کرد گو حەلەبێ بخۆی بستینە نەمانیا خۆ گو خەلکوێ بێدەنگ بمینن ینی وێ شۆڕە شتێکە بخۆناغک دندە و ڕەنگک دندە وێ بەردەوام بکە یانیش نبدە گو بەشار الأسد وەگەڕە سووری حکم بکە وەک بەرێ ینی بمە ئەڵایات تشتێکی ینی خەونە ژێرە دخوازک و بێ مەسەلێ بدخوێنی کردن گو هین دەست ویدەی لێبەرێ ئەو بخوا نەولۆیە ئۆپۆزیسیۆن یاشی کوالسیۆن ئەو بخۆشی پلانێوان هەنێ ئیرۆ گەلێکی مناقەشە دەبن مەسەلا گوت بێ مەرە نزیکی خەلکێ ببێ بێتر مەسەلا قەوەتێ ئێ عسکەری لەسەر عەردێ وان بکە هەب بکی یەک دەنگ هەنێکی ئەv مەسەلا ترۆریزمێ و ئیرۆ مەسەلا داعش و نەسڕەوانە مەرە دووری وان بکە بە ئەوشی مناقەشا خورد بێ مەسەلێ دەبێ لێبەرێ مەسەلە وەک مگوت شۆرە شاملەتی سووری بتەواییە بشار الأسد هوتي قبول كرن شاو وقو مالكي العراقي هوتي بله يعني كاكي عبد الباسط يعني ونابين ون هبارن در حقي قال خدها بتهيبت همولاتين السوري كواس عدم دريش كر حتى ما كم تبينين هذا جو ترى خداجي حفصل دني دريش كر يعني تجاني زمان بس هذا ما نكوكين دنا برا خدا يعني بنري حتى كانجي وصابه حتى كانجي ون تشتكي بكن حتى كانجي ون بكارن أميدن قال السوري بيك بينن تنية أنا وقت أقول جباتا نام نتوي وقت أقول بالبرسياريا خو وقو تي خواستن قرانة به زحمتش برجع عليك بشار الأسد بيشن روسيا وإيران وأبال بندي يحمد شيء تديني والي كارياوي كندواري أبوري دو سياسي ده هبال بندي مجروجة أولي ده قال لك صوص زانه لبالي أو صوص بجيناني نقو أوبوزيسيون قناكاري قش دزانن وقت أقول آلي كاريك وقت يخواستن ببي أوبوزيسيون يرنبي وقو تشلو بعراقي ركبو نكار بري بي ريجيم هاني ببي قوة هاني يعني بسركفه وقتها كذا أبقى أصلا مرد بيجي ولا أوبوزيسيون أو إيه سبب بين بالبرسياريا وانا بري بالبرسياريا جرينجي أب ريجيم هانو أب وحشيتها وبيد مشيئات دوا أب بيدنجياج علي جبات الناب نتوية أغو جرك مرال السربستكنة أوبوزيسيون لقور حالي خد برخد لبري وقتها قوات وقو تيخص النجي بأوبوزيسيون هاني أوبوزيسيون شخوي بان زحمة بله كاك عبد الباسط بحثات دوستن سوري جكر أميرن للسرواجي چنها نهاية دربار دوستن سوريا ببشجريا بكواليسيون كو تشتكي بشويكي براكتيكي لسر خاكي لسوريا بقورة تشتاك وصا هيا نيزيك وقت مقود جي دسبيكي جي أفسوس دهاتن وحطا أنا جي أوسوس هنا ليبري أوسوس أنا حطا أنا بجينا بونا وبشار الأسد بخد زانو أوسوس أنا بجي بات أنا بشار الأسد بستنت ما يعني إذا تشكي تاني بيش أنا باي 2 سال بيتر وشي بوزيدي 2 سال أجي بالا فرعان بطيارة روجانا ملتي سوري بومبا دكل حلبي ولدورا الشامي ولدرعا ولإذنوان باش حطانا كادوستي من نهشتني وأم وقت بصاروخ تاني ايك بدشي طيارات بكابينة ودرباس معني اخو شي معني اخو ايرو شوقك جير هي برنجكي نمثلا شاشة اوبوزيسيوني يا شي وقت مثلا ناكوكي ونوكبي وهبن وقت نورمال جي لي بلي نمعني اخو مرقش كبير بك ومرا السرفي نقطة هاني بله كاك عبد الباسط اللي عليك دي امد بينين تفجرك جالينا تاونيا جرتيفاتي بيجون اليكاريان درباس سوري بك وببجراندنا رژیم اسد و درباز بکه رژیم جیفی اگر رد که بجه اگر ام بجن آلکاری درباز سوریا و که هری شکل دیجی سوری ده ناس کرن یعنی ام بجن اگر اب آلکاری هات و رژیم نهشت قالوا هزك هيا كوفا ام بجن درباز کردن و علیکه فرض لسر سوری بکه به هزا ام بجن لشکری اتشتک وصحابه بما بشكتنا كنه جالي جوات
نابنتوی ده دوار آلیکاریا ملتی سوری ده بری 2 ساله بیدا مجاکیم خودشون نیویورک ولوید اختادان و سندن مکرد ما گو ام ناخوازن ام نابیجن آلیکاریک عسکری بکن آلیکاریک انسانی بکن در باسبونک انسانی گو خلقی ما بحوجتی خوارنه بن بحوجتی درمان بن دوی یعنی اب آلیکاری بگیوان وقتا گو دوی آلیکاری بخواز بگین و ريجيم نهينه وشغيت كار قوتي بكار بين اللجور وقت بمافي نابنتوي والجور وقت بدزجه نابنتوي اب بريارة هاني اقو ايرو ام الريجيم الناقر انه ابغى لي كاري وقت اقو بقي بدمي قالك السبي مسألة هان وجبات نابنتوي شي انا تحسب بشي مسألة داعش قول عراقي ولا سوري وشلو سركت وبردويده نفدد بيجن تشتي شاشي ومكرن روبرت فورد واي انا زيدي جارك كده كبد بما شاشيكر وزود جيجرت مع آليكاريا اوبوزيسيوني وقعدتي بكرايا وقلب بوتنيك ايرود بيجي بري 2 ساعه وبيتر جي مجوار قوت بوغرك اب مساله بب لي بلي بوكيات بلان عنوان اللي كي دد هنا او بريار نهار باش يعني ون شو امدا للسيرفي كي امدا باش ون سرگريده گوه آليكاري درباس ببن و اگر درباس نبجين بهزه كيو بفرض کرن اتشتاكو صاحبه باشه لبلي نبس نا ايرو نمثلا قولا آليكاريه تنمي درباس كان جملتي خور يعني وقت مثلا قارني ودرمانا بدنوان وجا آليك ددشي وقت مثلا ريجيم يعني وان بكو جلبور كيف يعني نقو ام درمالا قديتك يعني دبي آليكاريا بي خلقي ببقو قارب وخوب باريز يعني اب مثلا طياره يا برا جواتا نابنتوي بالسكنيني يا جي ري بد خلقي ماكو او خوب قارب شخور پیدا بكن قارب خوب باريز لي بلي وقت مبوت يعني ايلو قفتو جو هي ذي مساله دي بلي حتى انا كان جواري سوزات باشا از پرسا داشته بگم کاک عبدالباسط دم من ما امر عالیه که دین الدوره کوبانه ون وکا کتله کردی د کوالسیون ده یعنی و چکریا جبوه کیش براستاندنا هیریشن هوانه لسر دوره کوبانه اجبلی بیانه ونه چی بکن یعنی اون هزر دگن گرم بجن پشگیریا لشکری بین چانم تشتکی آلیکاریا بتایبت گندوارین کوبانه بکن دورین کردان مثلا بيانات بحث كر وكلام كر اواش خد كتنو موقف هذا يعني كرنو ام بخش مناقشه خد ودانو صدني خد ام دبيجن بيان ثاني نبسن وام بخش وقت مثلا وحتى دهنك تيكريجي مشكرن جو كان بشرنجي كمركرب الي كاريبك لبري ايرو روشه أركان وروشة جيش الحر وبيشكتنا داعش وإيدنا براسي يعني أو قوتها قول سرعة ديل ويدا بريقو كارب تشتكي بقو خامرة رياليست يعني إيرو تنية أو مثلا جبرنا أمد بيشن مثلا كوباني يعني وقتها خلقي جي خوشق وكاربن وقت مثلا هبدو بقرن وقت يعني وقت بمنطقة خوب باريس اللي بريد چهزه كردي وهبن بجداري بمسألة ببن يعني شناب والطرفك كردي بمسألة فيديش بمسألة بك والله أذكني دباريز مؤيدن ورن دبن سيامة دكار بكون وزي مسألة تجنيد الفرز بكون مؤيدن يعني بفان بريارة معني أخوانيات هيجي تنعي وكاركي جدي ببش بو فارستنا دفراكم بله جالك سباس بو عبدالباسط سيدان دام كواليسيون الاجتماعية السوري لولات السويد نتركية مربو جالك سباس روزنامه کردستان دنگ خلک روجاوای کردستانه این راستی لگل مدخوینن روزنامه کردستان به کردی و عربی چاپ کرید که دسته و هندکارن روزنامه کردستان لسر مال پرامجی ببینن www.pedeke-s.com روزنامه کردستان روزنامه ویه
جدرا سوریا مافه مروان راگهان کو دهیاما 40 روجی به سرکتنا اسد ده البجاتن سروکاتیا لسوریه دا حتی انها شر و پفچون لسرانسر ولاد بردوامه و هجمارک مازن جکشتی بریندارا جی کتنه زانیارین بهتر دوی راپورته دا. لم تكن تلك الانتخابات مجرد عملية سياسية. ددماکو سروک رژیم سوری ایرو 16 تموز رادبه بدانینا سندخوارنه پشتی بسرکتناوی ده البجارتن سروکاتیه دا ده 4 حزیران جوی ساله بالفرند شر ایریشان تاویجن سرگلی سوری بو موشکان و برمیرن تقینر لگلک دورانج سوریا ددماکو سروک چه دولته با جت خوستن کو پاراستنا ملت خوبکا جهریشان و بن پیکرنا مافان دوی درباره دا جدر سوریا ما فمروان کاریبو نزیکی 743 نشتجین سویل وک شهیدان تومار بکا دناوان دا 197 زارو و 108 نشتجین کو تمنوان د سر 18 سالان ریا دبون با باران کرنا بالفرند شر و برمیلن تقینر دا جیانا خواج دستانا هر وها کو د انجاماوی دا نزیکی 2400 بریندار جی هنا دناوان دا بصدان زارو کو جن سرباری وی که بصدان آواهی هاتنه هلوشاندن و به هزاران پنابر بونا دناوا عردا سوریا دا و جدر ویوی اف انجام دناوبرا کو سروک سوری بسرکتنا خوارا گهاند بو و روژا کو سنته دا خوار بو هجای بیرانینیا کو نزیکی 43 جسادی شهیدان د توپاران کرنا اسمانی لسر باجار حلب و گندوارن وی شهید کتنا ام د جدرا سوریا ما فمروان ام داخوازا خواجه همو آلین ناف دولتی رنو دکن او دولتین کو هنک هسته مرووی بوان رهیا جبوی کار کرن لسر گو هستنا دوسیا تاوانین جنگی و تاوانین دجی مرووایتیه یکو هاتنه کرن لسوریا و حتی ویدمیجی دبن جبو دادگاه ناف دولتی یان دادگهن تایبت لسوریا هگر روش بوی آوائی ما و دوسیا سوری نه و گو هستن بو دادگاه ناف دولتی بسدما ویتوا روسی سینیش بو دادگه کرنا کسین تاوانبار و دست پیکه دا کجره زاروکن سوری و سروکه رژیم سوری بشار الاسد و همو او کسین کو بشداری وان تاوانان بونا اجبر کو ملت سوری هم بری و رژیم ستمکاری راوستیا اجبوی کو آزادیه ببا دبی کو جواکا ناف دولتی کارکی بکا اجبوی راوستاندنا شریکونها لدجی ملت سوریه تیکرن. عدل احمد برنامج آرك. طيران المروحي على البلدة الله أكبر الله أكبر. لالیا کدن انجمن اجتماعی کرد لسوریه جارا کدن تکسکر کو او اعتراف بریوبری خواسری دموکراتیک یکو جالی پیاده و حوالبند نویوا لرجبای کردستان هات که راگهاندن که پشتی جوینا سکرتریا گشتی انا کسی ده لباجار قامشلو اندام انجمن احمد برکات د کنگره کی روزنامه‌وانی دا انجام جوینه اشکرکر و راگهاند کو او آمدنه دبن ناو پیاده یا انجمن گل یا روجاوای کردستان یانجی تفدمه دانستاندنان بکه لی او اعتراف بریوبری خواسری ناکن و دانستاندنان دبن وی ناویدا لگل وان آلیانجی ناکه داخوانین برکات وکه برسفدانکی لسر دست پیشخریا انجمن عشیرت کرد جبو دست پیکرنا دانستاندنان دنابرا انا کسی و اگرکی دا درباره یاسایا لشکرکرنا نچاری یا اجباری کو ده جالی هفسروکه کانتونا جزیره و هات پسند کرن برکات بالکشاند کو او وکه انا کسی دبینن اف یاسا گفکش بو والا کرنا دورین کردی و گوهرتنا دیموگرافیک لهرمه جالی خوا اندام سکرتریا انا کسی فیصل یوسف دو کنگره کی روزنامه‌وانی دا گوت گو اگر هر رکفتنک لشکری پیویست به دوی دبن بانه کومیتا پسپور یا دسته بلندا کردی دابه لگوروی ساید و هر مالباتک هر ما جزیره گورکی خواه یکو تمنوی دناباره 18 تا 3 سالانده بده دا کو 6 ماهان خدمت لشکری یا نچاری بکه دنا ورزن یا فگیدا انجمن یاسادانین یا ریوبریا کانتونا جزیره بسر پیاده و یاسایا لشکرکرنا نچاری درخستنا و یاسای بوجه نرازیبون انجمن اجتماعی کرد لسوریه و ریخستن جوانان یان روجاوای کردستان و گلک جوان روجاوای کردستان دبیجن و او یاسا و رجع والا کرن یا جوانان لروجاوای کردستان زیده تر بکه. تحول الدولة بهذا الشكل الرهيب
انجمن یاسادان یا ریوبریا کانتونا جزیره یا بسر پیاده و یاسای لشکری نچاری درخست و درخستنا و یاسای بوجه نارازیبونا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و ریخستن جوانا ین روش آوای کردستانه. کوگلک ریخستن جوانا و کو ریخستنا یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روش آوا دیویژن دوی کار لشکری لروش آوای کردستانه کارک خوبخش به و نه نچاری به. اف بریارا بودر کتیا ام دبینن انو وقت ام زانند وقت شورش هذا كاري لشكري دبي كارك طوعي نكارك اجباري جبرولوجي اموك يكيتيا خوندوان جوانا دبينن هكا كاري لشكري بيويست بي كاري خوندني وزانستي اوجي لهندر وينا گلفش ابريارها ام دبينن لازمه هلگلا سياسي كردي لروج آوا بتمامي سربي وضعيحانا بتفقه وامجي بريارة سياسية حركة كردي كامرنا ام وكا منظمة وكا يكيتيا خوندوان جوانا ام وك تيويس دبينن كو پاراستنا خوندوانا جي ببه و غاريكاري بوارا ببه حتى بكن قوناغ بي و دوی مرحله بو نخوشيا بو امتيرا درواست جعالی خواه گلک جوان روشاوای کردستان دیویژن کو او یاسا لشکریه نچاری یا کو جعالی انجمن یاسادان یا ریوبریا کانتونا جزیره یا بسر پیاده و هاتی درخستن و والکرین لروشاوای کردستان زیتر بکه. ایرو ام وکا جوان کرد الدیرکی نیرینا ما الوی بریار هاتی ستاندن جبر تجنیدا اجباری نیرینا ما ایرو او بریارک شاشه هات کرن به تبلبونا هر دو انجمانا ام دبینن ایرو اف بریار هات ستاندن جبر کوجبریا و پنابریا جوانا اش کردستان سوری بی راستی اجدمک دور پنابری زیده بوه بس اف بریار هات ستاندن جبر پنابری هی زیده تر بی و کوجبری زیده تر بی ایرو کسن مابون کردستان سوری ده حتی نها دست خدانی بونه سر برینه و دخواستن ببینن بس ایرو پشتی و بریاره بلکی به فکرن و درکونج در و راستی تزانین کو انجمن یاسادان یا ریوبریا کانتونا جزیره یا کو پیاده و هنک پارتیان بسر و بریا دروژان یاسا لشکریا نچاری درخست کو لگوری و یاسای دویج هر مالبات کی جوانک تفلی هزن کانتونه ببه دا کو بروانی دبر کانتونه ده بکه. بله تماشاوان هجا هر درباره مجرا لشکرکردن اجباری یکو هاتی راگهاندن به تایبەت لروجاوای کردستان ام بهتر لسر وی کی راوسن من رینا گنجانجی درباره وی کی دا بگرن من هابشن علی رضوان جارو اندام بری د کمیته اولهی یا دسته بلندا کردی ده لولات المانیا بجداری ما ببه کاک رضوان دمات باش د دسپی کی دا توکه نونر بری یک جوانان د دسته بلندا کردی ده اف بریار جالیا و چاو هات خواندن کاک رضوان سپاس گلکی براستی اف بریارها هگر گالک بری آنا بحث آویتن گالکی گلکی جه خود بود جه باوریه بود جه سپاسیه بود یعنی کنگی مبسطه کنگی هگر بحث با آویتن بگوره روژین بری دستپیکا شورشه ده اف بریار بود حتی خواستن گواری آویتن جالی انجمن اجتماعی کردی خواست گوی گاوی باویجه و براستی گلک خورتن هیتن خورتا هاتن آواکرن وک هیزا شیخ معشوق یا هیزا بناوی هیزا خامشلو آنا یا شیخ سعید لتنوریه یا قوات تدخل کردی الحسكه شهيد فرهاد القامشلو عثمان صبري القركي لقي وغيره واجي قال لك هيزن هنا هاتن افاكرن هذه زي جو هاتن افاكرن لبنديك كسي نمان جو واتيخن بنت تجنيدا اجباري على اشقاري بزور يعني بله بنديك كسي نمان خوت كرد ايجو جان فيدانه نلبندي تهزين نلبندي تاريخ السنه جو واتيخن بن استنگی کی دیگو بزوری و هرن پاراستنا ولات خبکن یا باجاری خبکن کاک رضوان يعني دامي جو تنو ناري جوانا بود دسته كرديا بلندا بود يعني دوي دامي دا بروجي كي وهبو درباري بي كي دا قون تشتك وصابكن نا بس اف باعتبار از آلية انجمن الاجتماعية كردي دابو از بريار هاتا سر ماسي جو بيك بينن لمخابن انجمن روجاوای کردستانی پیکنانی و نخواست گو پیک وری حتی بسری
وأذ بريارة جوانا هاتيها الدار خستنا هجر طبعا خورد قال لك أنا دبيجن شري خسني خورتا خورتي سر بخوا شري خسني سياسي ترجي دبيجن دبي هجر أذ بريارة هاد بن سيا أنجمان بن سيا دستها بلين دبي كوميتا بوسبور وتبدو خبكن جان فيداج بو خاكا كردستاني بله يعني ون وكا تشينا جوانا تشينا جانجان لروجافاي كردستاني يعني بديل في برياري هجرم لسراوسن وتشبا هجر باشتر با بنرينا ودا دنرينا خورتا دو خورتا نرينا جوانا تبدا جي تبدا دبيجن دبي اف بريار كي رخصنك سياسي سربخويا آليك جي بشك جي ليه وقتي جو أبريار بن سيادة ساعة بن دبي بن سياب كوميتا بوسبور دبي وتبدو خطيه خن خوي خدمته ده خوش برنادنا علي بله يعني أمر لسر آلية كدين كاك يعني درباره في برياري وني تابل في برياري ببن وكا تشينا خورتان لروجافاي كردستاني ند أجديش دوباره كون قوت نخوا. بله. هجر أبريار ند بن سيادة سابلن ده كس خناد بشتاوي وكس في بريارها ترى واي جيرا نابينه يعني الشرعيته يعني. بله. قالك سباس بوردوان جارو اندام برد كوميتا أولهي يا دستيا بلندا كرديات الولايات ألمانيا تمر قالك سباس. لالیه میدانی فروکین رژیم اسد چند هریشین لسر بارگهن دولت اسلامی لپارزگاه حسگی کر دوی درباره دا جدرا سوریه مافی مروان اشکره کر به پیک آنینا فروکین رژیم اسد چند هریشین آسمانی لدورا اشداده یا کد بن کنترولا دولت اسلامی دایه لگندوارن باشور پارزگاه حسگی پیک آنین کد انجام دا سی اندامن وی دولتی هاتبون کشتن جبلی کو نیزیکی 5 کسین دنج سیویلین و دوره جیان خواج دست دابون ولالیه کی دن و لپارزگاه حلبه همان جدری اشکره کر به توباران کرنا فروکین شر ین رژیمه دوره تاخا الحیدریه و بعدین که ده انجام دا کشتی بریندار کتن جبلی آویتنا برمیل انتخمانیه بسر تاخا بستان القصر لوی دوره پشتی گوشیخ عشرت شمر حمیدی دهام و که هفسروک کانتونا جزیره لگل چالاکوان کرد هدیه یوسف هاتل بجارتن ناکوکی دنابرا هوزا شمر دا در کت و ده انجاما و یکی دا کسکی جیان خوش دست دا لگور آگاهین هاتنه به دست خستن که ده به صدما ناکوکی اکی دنابر حمیدی دهام هفسروک کانتونا جزیره و سروک هوزا شمر و اندامن هوزاوی به صدما رکفتناوی به پارتیا پیدرا شر درکت و ده انجاماوی شریدا کره حواس الشمری مختار گنده جهشیه یه شمره هات کشتن لگور آگاهیان که او ناکوکی به صدما رکفتنا سروک هوزا شمر یا پارتیا پیدرا و هلبجارتناوی وکه هفت سروک کانتونا جزیره تزانی که دروژا ده و مه انجمن یاسادانینه یا کانتونا جزیره جیوینین خواه جبو هلبجارتنا سروکاتیا کانتونا جزیره لباجار عمود لدارخست و تیدا هر یک جهدیا یوسف و حمیدی دهام وکه هفت سروکین و این کانتونی هاتن هلبجارتن دبستانا دیرکی گویا که دبستان کمپا دومیزن و جدابون کوی هیا گوتنه خواندوان آمادایی انکو با کالوریات دادخوینن و لسر ربازا هف پیمانان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری و دبن چافدریا وزارت پرورده یا پارزگاه دهو که نها ازمون انخوا در باز دکه دبستان دیریک یک جوان دبستان لکاپا دومیزه لجوازی کویا تایبت هیا گوتن قطابین آمادهی انگو بکالوریا لدخوینن و لسر ربازا هف پیمانان اجتماعی یا سوری و پیشی خوندن آوان لوی دبستانی و لسر دومهی کا ساله که نها هجمارک جو قطابین روجاوای کردستانی ده ازمون را در باز دبن و دبن چاونیریا وزارت پرورده یا پارزگاه دهو که أفز بنادي حفت رجا بردان بيتن طبعا نو بين أزموني كانت رجا كاستراحة مدايته لبرشند البرهندك ودابشن مخوزي هاتر بخين داب قواتر كبل أفز بنادي حفت ما داس بكري
طبعا برنامه طبعا بسيار هاتنا دانا بسيار ائتلاف السوريين هاتنا دان تشتي خراب يجي هات يدري وتشتي باش پیوندی کردستان و هبیت ابد بو داخل کردیم. جمال طلبات 46 طلبه میتین 46 27 علمينا يعني زانستي و19 ادبينا ويجي. طبعا عدد الطلبه ما يتوزع سر سي قاطعه او سي كرتا. هر كرتا 15 طلبه كي سيستم كردستان 15 طلبه 15 16. از ببری آماده دیرکم سپاسیا وزارت پرورده کم تایبتی جناب وزیر پرورده ابی کوب ما اب سالا که گلکا گرنگ بو سی ایفات اخیر بیا و یالا شنی دست بکریا داما ما پشتی خمخوره که زیدش رهبریا پرورده دو گل جناب وزیری پرورده امتحاناتی ما باش بون مشار هیوتنی قدمات مدرسه دابخوا وقالك فترة صعب وسرما وحتى ما خاندي كتاب جي فترة كنهاتن هاي دوانا هاتن كتاب وأسئلة وزارتي قالك باشبون بس يا عربي السؤال هاتن ما نخاندبون يعني توقع كسينا كرو أو سؤال ورن أسئلة استماعي بون كسنا تخاندش طلابة وأسئلة إنجليزي قالك باشبون بس ما خشك مدرسة دنا خاندش برجو ما ماده خوشک ندبر ازمون بکالوریا لدبستان دیرکتن انجام دان پیشی برین آوان جو خوندنی و بتایبت پیشی دست پیکرنا شورش سوریه دا کاربن جاره کدی خوندنا خو بردوام بکن و لزان کوی حریما کردستانی بخوینن بو برنامه آرک جبیل اوسی چکدارن رخصتنا بناوی دولت اسلامی لعراق و شام داعش لدر دورا باجار حلبه هری کم 10 ولاتین سیویل کو دناوان دا اندام انجمن گل و کوریوی و دو خزمین ویجی هنه سر جکرنه و بدهان ولاتی جی رواندنه چافکانیان دیار کرن گو چکدارن داعشه لدورا در دورا باجار حلبه کو دبن کنترول وان دایا گلک ولاتین سیویل یم بین گو نه کشتنه و هاد گوتن کو داعش بهتری 10 ولاتین سیویل سر جکرنه کو دناوان دا احمد عبدو ولی و کوریوی و کوری مامیوی جی شرجی کرنه هر وها لگور میدیای جی کو هر 4 ولاتین سیویل به تومتا کو یک جمالبات احمد عبدولو اندام انجمن گل هاتنه سرجی کرن لگور همان چافکانیان کو چکدارن داعش بدهان ولاتین سیویل یه گنده نعمان و گر کلبین و نربی و تل جرجیر و تل بطال و قابسین رواندنه او برنه دورکی ندیار چافکانیه کی جلیوه جبهت الاکراد جی میدیای ردابوزانین کو چکدارن داعش به پلان کمکوژیان لدیجی ولاتین سیویل پیکتینن دا کو هرم جوان ولاتیان والا بکن کتیبین سر بجبهت النصر و لرجالاتی دیر زوره ریکفتنکی بریخستنا داعش رمزه کرد. چالاکوانین شورش سوریه لباجار دیر زوره راگهاندن و کتیبین سر بجبهت النصر و لرجالاتی دیر زوره لگل ریخستنا داعش ریکفتنک لسر چند خالان امزه کرن. ریکفتن دا هاتیه که دوی ریخستنا داعش لیبورینک گشتی درباره وان کسین جالی ریخستن و هاتن خواستن هر وها راگهاندنا گندوارین روجهالاتی باکور دیر زوره دورک دبن کنترول دولت اسلامی دا و دست نشان کرنا ابو الحارس وک امیر لسروی دوره هر وها هر دو آلی لسروی اکی ریکفتنه گوچک جلشکر و سیویلان نایستاندن و همو لشکرین سر به انجمنه دانوستاندنا مجاهدین لروجهالاتی باجار تولی داعشی ببن و بدرجیه 10 روجان لسر دست ریخستن بین پرورده کرن ابر کفتن پشتی خوفکشاندنا پرانیا کتیبین سر بجبهت النصر و جبارگهن خواه لروجهالاتی باجار دیر زوریته و دستدانین داعش لسر نوت و 5 صدی جوی باجاری لالیه کی دن هات راگهادن کو ایرو شر و پفچونین گراندن برا چکدارن اپوزیسیون سوری و هزین رژیم اسد لدردورا تاخا جوبر لپایتخت سوریه شام درکتن لگور آگاهین چالاکوانان کو هزین ارتش آزاد ریگر عرفه کو بور گرک استراتیجیه لشکرین رژیم لباجار شامت ناسکرین کنترل کرنه انجمن سرکرداتی شورش لگوندوار شامه
بری دمکی را گهاندبون که شورشگران سه آواهی مازن لطاخا جوبرک و نزیکی ریگرا عرفه بو کنترول کرن او آواهی خالا هری نزیک بو دا که شورشگر نزیکی بارگه لشکر رژیمه بن. انجمن اشکرکر گو ارتش آزاد او ریگر دریا کولاندنا تولنان را کنترول کرنه. ریگر عرفه جی چند آواهی مازنی لشکر رژیم پیکته و دکوه نزیکی میدان عباسین یا که به میدان که استراتژیک تناس کرن و هزین رژیم تیدا گلک کارن هوانه دست پیکا شورش دا در حق سیویلان دا پیک آنی بون. شرو پفچونین دنابر ارتش آزاد و چکدارین حزب الله لبنانی لدور قلمون یا برانبر باجروکی عرسال یا لبنانی لسرسینور دنابر سوریه و لبنان دا بردوامن. لگور چالاکوانین شورش سوریه که دا انجام وان شرو پفچونان دا گلک کشتی و بریندار کتن و یا هری داویجی سرکرد و برپرس لشکر یه چکدارین حزب الله لبنانی لدور قلمون بسام تباجا چالاکوانان دازانین و تباجا کو خلق باجروک کفر تبنیت یه باشور لبنانیه و انجمن اپراسیون لشکری جالی هیزن ارتش آزاد و لسر بارگه که چکدار حزب الله لبنانی لدور عرسال لگل هجمار که مازنج انتام حزب نافبوری هاتینا کشتن. لگور چالاکوانان که هیزن چکدار ین گروپ اپوزیسیونه لدور قلمون یا استراتیجیک شیوه خوین شر لدیجی هیزن رژیمه والیگرین وی حزب الله لبنانی گوهرتنه و دست به ودانا کمینان لدیجی وان کرنه. هر درباره شر و پفچونان و توباران کردن لدوین جدا لپارزگاه سوریه او شرجی لوان دورا بردوامن. دسته گشتی یا شورش سوریه دوی درباره در راگهان که شر دنافبر شورشگران و رژیم اسد لسر گلک آنیان دومه به تایبت پارزگاه درعای جبلی توبارن کرنا هیزن رژیمه به بارمیل انتقامنیه و تانکان باجار حلب و شامه و حمایه که دا انجامه و یکی دا کشتی و بریندار کتنه. همان دسته دازانی که دوی دما داویدا فروکین رژیم اسد هیریشین خواه به بارمیل انتقامنیه لسر باجارو که الیادودا و باجار نوا و درع البلد و مزیریب و تفاس گلک هم بس کرنه. او جی جبو راوستاندنا پیشکتنین ارتش آزاد لوی دوره. هر وها و لباجار دیر زوره شر و پفشون گران دنابرا رخصنا داعشه یا تروریستی و کتیبین دنین اپوزیسیونه دناوان دا جبهت النصره یکو اندامن وی دما بوری دا خوش بارگهین لوی دوره وکشان دبون بردوامن. نوچه ما بداوی هاتن امی جارا کدی سر نوچا ببیرا بینن. آسایشا پیاده لباجار کوبانه 4 کس جمالباتن زاروکین لجم داعشی و روزنامه‌وانکی کرد گرتن. انجمن نشتیمانیا کرد لسوریه یا سایا لشکر کرنا نچاری گفکش بو والا کرنا دورین کردی و گوهرتنا دیموگرافیا لهرمه. بشار الاسد لشام پایتخت سوندا دستوری خوار و پلانا خواج بو 7 سال دین دیار کر. کتیبه جبهت النصره لرجهلاتی باجار دیر زوره ریکفتنک لگل ریخستنا داعشی امزا کر. بالیکاری هفکار من تیم آرکه گشتان نوچه انجار کشور هاتن پیشکش کرن هر شاد بن.